dwumadi ede bia ye de bro no erade hia sa wo gemmere na wotena se na wo twɛn me ukwada me ye twetwe nkomo ye sia de erade hira wo bebre ai enne so wo de akyɛ ye na ansa na enne ye bedi nkomo ne ye sia de no aya nkofuko bi na somasene ema mitimi betena ha ukwada bia ede dwumadi kɛse wei ebrewo ntimi pesa me dasia choko ase sia choko de me se bebi a wo bia wo de he pezayon wasafa na de zayon na are befia ka se doctor ojaba asori no kohonom okwa wo se wo pe sia choko de erade na me yem papa so de baayen ye nsenkyere ni o eboa ankasa nipadua no ama nipadua no mu esisiye kama eye sunsun mu ni honam ani gire nyina enye se ye powder keke ana koko keke ayenom bebi a wo bi akoko pesia choko nanom ebia na niema bi nkoyie wo wabrabom onti ase mesi nom sia choko ebeyi bibie wo nipadua nim nyina apia ma kama pa sanso na uye school ni a na mekanfo sia hostel ama ewo tech ai be upe baby papa da 5-star hostel kama pa yem papa doctor ojabasi e na nti na yesia hostel no me se kope ho na genada na wunya sumdie mfa ensua die yie enti mpasi yie aya na me pene sa pa yie no uko school na wunya baby pa na eye o enso nkro nsu ya bere eho bi ni ho akura o ye de ko ho akura wo ho dabi onye wadua ni nsi omra no omra na nkura ye ne ma because we nya baby papa na ho adwendwen kra te example a utimi feli nti bomode na pick number no na frɛ na nya baby da kama upensio papa so ewo fie wasori adwuma mu a etu anom ni yie dia ene na yesia boho baby a wo bia betimi apeke ye number no na wafrɛ sia boho na waba abeye nsuo kama ama mese ya de ne wahu e di sunsum ka hu anti ne ye sunsum dwuma wo ha no ebi kra na baby akotunu kra na enya ufia baifo na situ wo da bi me meja be kire wo se ha na wose yetu ade ne ma nti bomode na fred number no baby a wo bi apese wutu nsuo bi a eye school adwuma o efio asori o baby a ya beba betu ama ai doctor ojaba hu nti o discount kama kapa nti fred number no baby a kuro bia o enya sa akra hape kuro bia wo so bia wo Ghana he kra e wa broche kra na apese otu ahwa ye beba ho nti baby a wo bia ya beba betu nsu ama kama pa na me kanfo FC Cosmetics ye misim bet o de unyo bia ho fa ni adanse ya hweme ready we say me kala yefe me am tim say yes me na ma meje fans ni nyina ye FC Cosmetics raho obehwa wo skin no ama wonku kama asra na face we ba spray ene sure nom dia baby a be pie bia na smell good as an any I like your smell I like enya hye FC enti bomodi na rura ho ewa hensan opsi China Mall udo onye du China Mall no wa ha kumasefo onye du China Mall wa to wani hye eho be hu se FC Cosmetics ewo ho no me se wo ye boga ha ho nso ane ma ne mfa ma ha uru ho a ubenya nku ubenya spray apapa kama ne boda form de wa brochire ho no ye de bia ba Ghana nti bomodi uru ho na beche ma abusuafo upenyi kama so a shower gel enku ade betreat bibia bi wo FC Cosmetics bomodi uru ho peke number na ofre kra ye be delivery ama na emom yese obedi kan abade o scan aba ne ya kyerɛw de wo se wonye ebeboa o kama pa na watimi adidi edem se de da bi oba aheman Dr. Ojaba baba part mejeje dem me kasa confidence because minim de maker erade nsawo bomodi na ru ahonom na abeye o kama pa na enne no ansa na no madam aboafo maboafo kra de madam ase enne meni o mo betena konya kesie mu atwetwe nkomo asua de no metwa me ho aba na me ba obehu de me wo ma me dia ne lady part anase Dr. Ojaba ne baba
part kai Wei eye sia boho die ye ka sia boho a eye company a ebe ma nsuo afa baby it's a machine we say and no machine the whole Ghana eye ba ko pe na ewura wo man enu ti baby a ofie le shepia o so mutimi nya nsuo machine we betimi atu nsuo ama enu ti se wo pe nsuo bia enya baby a se sia boho e be ma wo nsuo fi se yenim se water is life. Baby, I can't transformation house, and your transformation say you transform in the park of baby. I can then boom, you so see a boreholes, I didn't swap bremo. You swap over between machine need to look up 350 meters deep into the beer. Obians in the sea boreholes, Bawa, the soda barrel. So, whatever sea borehole is, water flows. So, we should show you cheap fine. Now, who Dr. Ujaba, the telephone number 0244 166 797 020-816-4125. One village, one borehole machine. Now, we can't want some. The answer I'm quite sure ever. The first one now, Baba be due. And now, what presenting engineer or year machine, what you mean? I was say the whole Ghana, yeah, machine, and only the best, and only first a year, or my year, Ediaba Ghana has seen. Inti ya dia me betimi atunso ba bia onipa bia obefa number na wo be free bia ye beba ba bia wo fie ni she bia betunso because we no ose machine we no first time ever e bi mi Ghana ha some machine we no tunso ni ya bia we bi mi ha inti ba bia be free you bia ne bra be no nso na me on share bia. God bless you so much for your hard work, and I hope for sure that the rest of the machines will be coming. Sia borehole, wherever Sia borehole is, water flows. Abusia, besama wakwa abakesie pa na enne obade aya dom mewo osofu Ebenezer ewa ha Ebenezer ejaku osofu akwaba bibi aboko de oh fine ene no kombini de wan susu eradi nshira sa obaye ha ai na answer no ensayo yeje meka yeya mi do mi se unze fancy ne ba bebre sa na na wahu se meja wo fi ha mi ankasa me papa eye prophet anamini kan prophet doctor person bofu dini tin nyina Emmanuel akwasi buachi KB Ken the state oh shout the state me papa ne the state here Dr. Ojaba daddy akwaba yeah me dear daddy mtimi se wa bere me akasa anytime bi like adwuma ne sa na tie enya bete but yegu so wa nyami shapa papa the designer no so de oboa oke kama na enya bete obi si what me TV so I am family am papa ne Dr. Ojaba o se ampa because o papa de adifo ahofefo nyina omo hene omo boys prefect daddy mu school na yedi school school there adifo ahofefo adifo ni nyina the church of Bejiwe daddy radisha bebre said there be ayetu yensafre wa wo ba amen ena ne ye pese yesua de ena ne de ye bus de bia ye bus school but ene school ne de
me dia question it to because me dwen ho a me ntiase any doctrines bia ene nam sen kofo adwen but e bia na sa na tie na me na minim se eyese me sorry se me ko odifo ho akohu no 1-on-1 aka ensema na nyame yi bibia fa difo no me ho a kire na amama hu ana sa sin because of Old Testament say yes say ye New Testament say apam foforo apam dada niema no eni hobiem sa na adwuma ne tie ana dadi me da wase na me chia watie fo nso on say Bible ne ka say yehunu no kran be me ayade hie sure enti say o kan Bible ni bi nko ade a say obi e ka asem bi e de afa bibi ho na say wo ye obi a won so nim Bible ni mu a I don't think say nipa kro no asem a wo kan ye no kurontofo no okay na opese wo kire say e hafo na oba beto wo mo no omo yesene branch ba akobi a wo koye ho no adekronti ama ne ka sa ne say wo say because say we say mu de se wo ka nyame asem a kire wo mo a omo bie Bible ni mu hwehwem hunu say aso asem na wo kan eye pepepa na anuti na Paul ka say saafo we branch we de omo yesene we ya mekọ omo ho okay enne se kristofo ni bi wo ho okay etu kristo ni bi wo ho a menye wadwene se wo beda akokan Bible na tu ne mfe baabi na ade ababa be convince no emfa okay obetie wo a but otie wo awi a na adwene mu no woni mu se it is biblical enye se bia Yesu ewu ye no osore ye enunti adifu se matwam se bibi kire wo so a dwane kwa abosumfie dabi enunti no wama ebi ma ye adifo wachicha odoma chede no sure eti enya pam dada mu nko awu apam foforo mu kra a chapter 9 eden si wo ho okay na Bible say abra Yesu tia so wo Damascus kwan so no akwa no sore ye no ka Bible na wo say na wo hunu se enkofuo ejirejina ne nchen but wo hunu wo bi abi wo hunu ne na kasa ye no eti ne nkofuo no o matwa ehu ahia ne de omu nyina ete ne no but o ma hunu nipa na wo kasa okay okay ya make an otamase eti omu no omu gina ho no Bible say na o moto omum wono no sore ye no so sore ye no enna Yesu ankasa kire ne se onko Damascus kronim na okwa ye be kire ne de wonye that means okwa akwaje akwankire because that time no Bible say na nani no ehunu hwe but o ka Bible ni ba bia o esan so kire obi bi say ekwo no wo de yenya botre na yenko Bible ni me pese me bie ehintasem bi so wo ha sisi a ema agidifo eto wo ho ase pa because ehia na nyame asem de yenko ahoden wom eti me miti we wuti me fa nyame asem sisi me ai hwe o say na wo hwe fom okay yenkan free ayi no na onam kwan so wo se onam no e ba se obeni Damascus na mpofrem ehan a efri soro be hyerɛn twa ne ho hyiae enan na wo hwe fom na wo teni bi e ka kyerɛ no se so aden na wo time 5 e na wo se eye wo hwan awurade na wo se eye mi Yesu a wo time no tio senye Yesu akonkobo ni din because nyame wonye nipa no atwa atoro and wo se eye mi Yesu a wo time no that time na Yesu aba wo kɔ and we ja ne ma no we akire aha eti Yesu kura wotamfo yan kan sese no sori kokuro ni mu na wo beka wo de esese wo ye that means on sori nkogya kwankire on sori nkokuro ni mu on sori nkokuro wan kan je so on kwa asori o wo so nkokuro ni mu na nkogya kwankire wo se sori kokuro ni mu na wo beka wo de esese wo ye okay ada na Yesu ama abrante no ahwe fom wo ho na obi a wetimi ama obi ahwe fom e wo wanim ama wo mom gina wo nyina to mu na untimi nya bibia ama no na emom wo kire se wo nkokuro that means akwankire na nkuta Yesu wo ho na emom wo de akwankire na ma odiifuo bi wo baabi nti wo kire no baabi etwa so yedai okọ hwade you are serving a principal God 7 na marima wone no nam no atotori mum ejirejina ho wo tene no de na so wa hunu obiara nti mema ne tene no bato ma hunu obiara okay 8 na so sorry free fam na obue nani no tio that means akwa no
na nani no waye partially blind yeah eti obue nani no hwade o wose na obue nani no wanhunu hwe na okurakura ne nsa e de no kɔ Damascus yeah 9 na nansa na wonhunu ade enso na wonidi na wonom 10 na wosuani bi wɔ Damascus ni din de Anania na Awurade ka kyerɛ no ani suade hunu mu sɛ wɔn na Awurade ka kyerɛ ani suade hunu mu ɛyɛ difo wɔse Anania na ɔse hwɛ mini Awurade 11 na Awurade ka kyerɛ no sɛ sɔre kɔ bro no a wɔfrɛ no Trodo no so na akɔbusa wo bi a wɔfrɛ no Sola ofri Taso na akyiri kwan wɔ Yuda fie na hwɛ ɔrebɔ mpaye eti ɛha Yesu ɛna wɔsan so akasa kyerɛ Anania ɛma no street name eti se telephone numbers wɔkora nka Yesu di telephone numbers bɛma no eti sometimes say say ebi ɔyɛ hyɛ nkom no yɛ bo telephone number yɛ bo street number yɛ bo house number na obi comment hu sɛ nipa kɔ na adwene wɔ fam yeah wa ma nipa kɔ na hunu house number wa hunu address na bɛda na ni faith left wusi wugina ni fie wunim ne house number ɛdɛ ne game is ni game no eti wusi wugina ni fie dia why can't you mention the house number the street number like Yesu ɛna ɔde information kɛseɛ ma wodifo no ka kyerɛ nsɛ me soma kɔ baabi wodu street ni mu a the straight wokɔ straight wona wo fa nsa benkum so wokɔ wanim kakra na wodu street way na wapaya fa ɛyɛ Kantamanto gate ho na wo fa gate ho a na wakɔ tee wo behunu mobile phone shop bi na wafa akyire na wakɔ akɔhunu house number say Yesu na di details say enkom say dey mo odifo no eti saa time so odifo no so wie no osore na ase opeso ode soma na kwala saa na obeka kire say me hunu mani so ade hunu mu say obi bɔ mpaye wo house number say eti address ni telephone numbers ni bank account numbers no hyase da mu enya pam dada mu po eche apam dada mu kra de no ma say yansi o apam fufrom ene yamma house number ma saa time Yesu owu asore no catch say Yesu wa baba bewu wa sore wo konti sesia de obi ani ho kwan say e bia wo hye nkoma na say oyi enioma bi adi dabi e wo ho eti saa time no eti Yesu ni nyansa mu no na nkono aka say ntimi nya sa adwuma na ye de no soma na say kɔ na ye be kyerɛ de atwa sa wo ye ampa so say Anania wodifo no so ekɔ ye no wo ye sɛ de ye hye no ama so nani no ye dai eti enya pam dada mu eya pam fufrum just ya ne ya miskoti ya na ya miskoti ade na me ka se leaders bi mu no kura no na no kura be mo ya de hye sebe wo mo a omo pe onyankopon animu nhire biara ye nyina ye nim se wo kan Bible na from Genesis to Revelation wo mo a na omo ta ne adifo din sa wo so secret nyina omo ye nipa titru for it is sometimes obi betimi aka say na me de me hia wodifo bia na me de me kɔ cancer akɔ ye dai me kɔ one akɔ ye dai de na me nipa me nkonko hia me nyonko nipa meti se nkofo bi kasa wo pa check nipa na wo kasa wo behu se nipa we onko nkan wa abrabu koko wura de ye de na wo de treasure ye bibi na koko wura ni sika ye sei anu ti wo hunu wo bi a wo se me mpe odifo me de me mpese se nipa ko oni future say nipa ko no future nko dia he will need prophetic advantage sure very important masa eti fo bi omo manimu say nya di fo bi omo ko manimu one on one anka me no ka say nko mo say sifom wow den ye mistake sia mpanyifo bi omo ba Nicodemously no baba be hu because nya nsem na ne be ka no aso de okay obi ko mpaibo and so obi kwa so ibu baby na a teacher na kire no today your life will never be the same. From today Christ has been the banner of your faith, Christ has been the cornerstone, and now if you want to see the Lord because Christ lives in you, you are the Christ. You are near church sa nyoma ni na near mouth sa game me say mouth sa theory no e ho no we accept it no what fa ne say won so wo ye odifo ema wakase wabrabo na hwade dakuru bi ebe ye dabone ama wo na obehunu se sade to wani a enya wa na wiye na obi na be ye dai ebe yi ama wo se ya ante sa nyoma wi ase a
sometimes onipa betimi ya misquote ensem bebre wo Bible ni mu ene doctrines bebre na aba obi betimi ya kyerɛkyerɛ on different way minsi obi a doctrine ho kwan na mmom wo nipa na wo ye gidi ni no tena sekan wo Bible no na hunu ne say wasi Nyankopɔn na modifo so na yi Israel onna modifo na so ne san hwɛ wo mo eti wasi nyame nye bibi jesu wayi na di a kyerɛ ne nko adifo na se nyame be ye bibi wo brem no obeyi na di a kyerɛ obi won so si nipa na obeyi na di a kyerɛ no menkɔ hɔ a wo pa kyerɛ sei wo pa kyerɛ sei enu ti ye pese ye Kenya meka sabo ahye but ye ye ne dan ya doctrines intimi twitwa yi truth mu wo pa fa doctrine bra ye ne obeye bia still na there's truth will still defeat lies Eniti onipa bi amfa ntim se enya pam dada mu nko a na onipa timi sode ko se wo kwa hwehwe odifo apam fofuro mu nso the same thing Yesu ankasa kura e kire obi se wonko council Yesu a kire obi se wonko council wo se nipa ne nko na wo kwa ye be kire ne de wonye that means nipa ne nko je akwankire masa so we share no abrabo no pese wo konkan ya ho this is the time we must entertain spirituality you must be spiritually disciplined so wa anya wa adwene say wo be spiritually disciplined obi do se kan be dwananka sure ebi wo ho na obi afa ne say na me dia makọ school na me dia me professor hey a time is coming you get to know say there's something that is beyond knowledge akona bo say nyan sentiment so obo obi so o say na media na sika menye de eye da na me kona mkoko hwe odifo na se doctor ojabakra me wiskasene no fine but a time is coming you get to know say there is something that is beyond money sure sikantimi solve mfa maw Bible cross say and when money failed in Egypt that means if money was able to fail in Egypt then money can fail you sure wow Wini mo bia wo sika dama eso anadwo bia wo etwe yade pram enye legon he ya is legon he ya enam ne so for Isaac mo ne obed mo call ya nipa kro no anadwo bia wo tofom ye de na ko India ye de na for private jet e de na tukwan e de na ko doctors free abrochire ba eso still papa ni timi na anadwo team me se ne de ne ba wo wusu se gegegege no wa hwe ne teche manyina na numu moja eye ne yira homte kopem se ye be fa ye du ho e wona mani hunu say there is something beyond money there is something beyond riches Afi what we say ya na me di kodu missions bompa ye ma no obedema soso mo sa ye bompa ye voice amete ya say obi na aye ne sa ade no e wo no akasa na dwuma mu because of position it for many years no okuta position but he was still searching for a man of solution masa tena ho o de ka say bibia ni ho na wo ye wa adwene say e bia me de me nkonko hwehwe odifo bi kira kwan sometimes no me blame asofo ni bi because sofu bi wo ho a onya tam nka so wo tena se ahwe nipa dodo na egu ne na ase no enu ti Nyankopon nyansem no wa cheche nipa ne nseche we say wo si nipa we say na me hunu ne say doctor ojaba benya time ahwe wo mo eti wo de saafo na ba be hye me na ase eti every day me hunu nipa foforo anim every day me hunu nipa foforo anim masa se wonni issue bi a wo be demand se wonni odifo ntena ho one on one a eno na abetena fi atoto ayampia wo but what da pa so da ye pa na wo baba be ware na wo hunu da yem se wo be ya wo baba be ware ni kuraba hye ni ti wonko na so da ye na wo sori anopa na wo hunu sa wo ka kire obi a na wo hwe oba na be wanani woni me hwe wani me ho awoso me hwe wani me ho awoso na wo de ni nam ho na de akọ English churches ibi yes today your life will never be the same your life is the same what so da ye papa na kire we wie o teaching wo wie ye no o church board so wie ye no wantimi an kire da ye awaso e na da ye ne hantew Diane Hanto akopem say da kro de wo betie obi anu masama ka kire se kona ko hia doctor ojaba eno na baba betam ni ma hwe odi last Wednesday wo so da ye bi na wo so da ye no kra wo baba beda no di aduane sei na wo ye say na ma build with faith na mi wi amaka da ye na cho ma sa kire da ye na se no kre that unim say me the doctor bi aba ho a wonim da sa mi so pie ho no agene say obesu wo manim metimi akire kra mo wahu o akra ha ya oye oba ama mo ya koma ho adwuma ni bia okay obehu ono anka say agene nsem because I say ska wo ho titi say de wo ka omo believe in sika
But the share na me kan want to be chana me se nkasa. Ko hu meja. E no ape. But a time is coming on me who say there's something that is beyond knowledge. Me say we my dear saying what could look on what degrees be with degrees ayasni thermometer. I am telling you say there is something beyond what you know. Sure. Because spirituality yen will school. Yen will school. Hey, me say am to wada. Am to wada. Hwe ayi shada ne waka ya oba asobi. Yeah. Can you imagine so sending master or catch him say hey me ho adwiri mi o. Adentira wo se wakoko ko baabi akobo mpaye o baabi ama. Na onim se san wo hia wo different. It is different feeling. Asa. When you meet a prophet, and you'll be back at your difference, no way, difference, no. Yanko Poncha that shadow much adiano. Massa, so when you're ready, so better say your 1-on-1, shut up. Then mum sankophobia, you're ready, say, on better say your 1-on-1. May say, well, members never be here support to be a free and ya. At your office, Oko Hospital, Nasa Hospital for one, or more doctors, no, or more referral. Ultimate refer will be said there be we should we say there said you also to crab down simuno me a gynecologist eti best no dentist ho so they will be doing referral and then a year so for who say adie we say mean to me as or condemn there be and condemn Moses wan shankom Abraham wan shankom so Yankopon say we am a prophet it could be say one office sure say yet sad na say cream. The body of Christ, there will be sanity in it. Sure. But this is the situation whereby nipa krono, who say nipa no, omo doso, ontimi nya counseling, ontimi nya one-on-one. Enuti or say any kwase will be aye echo. There be many pano, onte ne ho ase. No omo hunu se won so level nie. But ye won kofo bi wo ho a, omo na ye condemn job no. Ukoso je adwuma mkura, enyo omo nyina na so ye ko battlefield. Wo be call office no be call to yi officer panyi pa wote ho ne dia wo ya so onom coffee nko a enso be call no che se ne positions ne na yi rank abo bon ne asem ketwa that means watututu ni bia kunkum nipa ni bia twam eti wadu level bi se afedie sa condemn adwuma no onye biem sure won dia me pa kire no sa na mpese di fo ni bi ti ase me fan say osofu panyi prophet opokunsia omu ye great men of God omu na ye fathers on the land omu ebi to say prophet Antomo they are the fathers on the land now prophet Antomo omu krank omu hiampo say omu hyenkom omu de ne say wudru ho pe just a rema word ko wo be ko what do you patch now fe wo pe condemn adwuma no na won ba me ya kire kire onema mu a wo say mon conduct ojaba ho ya ne boys na ya wo ground so the boys are doing the dangerous job condemn no I say minim so wo fie wo sia de me sia de free doctor ho ya tena se de tie doctor eti ama me feel prophet opoku nsia mo they are not condemning the boys on the ground because some minim so mo na deploy say go and do the job. And we are doing so well. Opa sister ni mo me chia lie like me boss serving was serious pa prophet Bernard mo bobe se for ho just say wo obi di dinile mu won dia me pa kire no anti Najegezi mo prophet Najegezi mo ya prophet Ejakwamo obi abode just say your position obi abode there titim na no den and hey, Satan be your messy up. No? We shall place you at where you belong. Because you are serious about our sister. And then they see a doctor, yes, because mom prime huno. Yeah. Adenti and the ya pesi a say Christo ba ye no or call ye no and uti se sia de we here say wo be kwa ko hu odi for yes because of Old Testament there be any consider this adie say trim e say gidifo nyina be dwane akwa busum fie o wo betimi a church obi say me fan say bia abrofo asori this altar there's no power in it, just focus, build capacity. When someone is building capacity, always building capacity, one day adie bi be yera obehwehwe odi fo akira kwan me say ye kwa koma obi award na nadwumam omka chance onkonkofa ne card mra obowura ne office ba bi ade ne card to no okoye ni ho
na fe o mo frɛ no na o mo frɛ no na o mo frɛ no na o mo frɛ no ekopem se ne yire kɔ ho no se ade no wotu dem wo office anu ma sei wo sei ye ba bebo ma ba so na ye wo card bi a me die no wo London me pe card no kwa no ma hwesi ya number bi egu so na me dia mo no ma log in no ma check me nneoma no ma check eno na me hwa me hu na yire se wo die se ebe ye possible a me yanko aboko bi simple yanko otam ni si kam kre o mo ba no so ba be support TV what na say ya na say hey na card hunti no watu office afena papa na hina konya na kwa akire masa because of wala beba go baba me say a wo de obi ntira fie no nka say me de sesi ade Yesu aba betra mi mu yanso Yesu na ti yemu enye fie wura na ti yemu Yesu yeah but woni pa bia no obetimi aka Bible no kasa bo ahye ne yam wose amra ne kwa wie ya obehwe na adoma hu guhonam nyina so afa na oba be chichim wose enkokorafo no mo so adaye yeah wo so daye na hwe na emfa enka daye ni nchiro bia because daye na efa wo ho ya na menu poska ho etu wose enkokorafo no mo so adaye na afa mrantie no ya hyankom to say Dr. Ojaba the state mrantie no eti sa wo ba na se ye bom kom se ha wo nyinya mi ni kra wo begi Kristo adi koda wadwuma ni nyina obi se we preach na free evangelist for 9 years wonya na je so obegi nyame adi because ohunu ne se nyame bia ni ho that but the very that we encounter you know ekwo na wo pick Christ sure me say obegi because come jana no wo be kan baba I'm telling you me say oji Kristo di ye sa dana eti we interview na some of us enne na magic Kristo adi yes okay that is what we want eti emu obi function team say na apam foforo no de na Yesu ababa betan yemu hey Yesu what will be emu but what chicha do ma chede no wo se ebi mo so da ye na ebi mo hye nkom na ebi mo nya ni so ade hunu eti nyame nyansam no wa cheche onka se ye nyina but ebi it was by a prophet one can say by evangelist say by a prophet nyankopon te de wo yase agidifo yi se ne ewiasefo no wo malamfo ewiasefo no wo akonfo ewiasefo no wo adisefo kristofo so wo adifo ye wo kwose ye adifo wo manim but any can say mo say odifo bi enye munyam woni krom ajade woni say adwuma me ye no ha se me du Nigeria ahu akombe so mo so ha shade se ma bo adwuma wo manimu ama empanyifo bi a Nicodemusly o ma baba be hia me o matimi atro me honhoma de yakọ aban mu se mo ba sojafo abaso mo ba policefo abaso mo ba teacherfo abaso mo ma wodifo abaso wo mani om se da bia bi si dom se masa shade odifo bi wo ho ahu adwuma wo ye mo o man no ano ede ati se dia sojafo ye adwuma na sojafo kra de so many years na o pattern to kwada enso da bia atwa mo ka but so odifo we de o pattern to kwa every now and then eti na twa se omoma mpanyifo ni bi ba asori na omo baba behwe and na panyin ne ba ye no baba tachi and na ye frɛ no na ye man ne pa ye point was say hey na na Kufuado help this man oh was na na Kufuado wherever you are watching me from you must help this man sure eso papa to nkrama na na Kufuado wan fi mi no odi afri so what mean case wan fi because omo bo mabaso yeah aha nti abaso bode ne certificate omo de ma me nam li tutu kwa ko ba bia me kwa kwaje visa me du hom me jade to opem say I am the state seer obo some tremendous go your way my father when him say sadie we see ye no e be pem ne enkofo ka say enye nokore so I was being honored as the state yeah officially yo enyam kwanchen yo I was being honored as the state. Me baby. Edu baby kwano. They were searching for my office. Sanka me when I'm see baby. Eno de Ewurade nkan. Because na komo pe office bi amame. According to papa na omo ba ha no. Eni pe komo pe office bi amame se me nkonko tena ho. Na me see baby se me kokko tena ho a. Da kro wote ho a nyame ama ye nyansa wo. Wasam ye nimdi aka ho. Wote ho a obehu aso obi agba wura ho. Eh, wona atete nkonfo to no gwan ana me ko he. Minwie madwuma Yesu kra wo hu so onwie nadwuma nkom kokana to amenem wo fa nipa ni tem oye de odwane ye boy ba kokra so ni wode na beti se na wo no odwane ye what you say anuti ma anya ma je se me accept sa offer no
and I'm a media share me corner because I have security near tight. Yeah. And when the nipa mantias ye say, Christosum, without a prophet, a jidifo nyinara, a to the idea, or Medjaniako, I was fear. Yeah. Because I call and when nipa him say, would do her, or Benya or conform one, what the secret more a day, actually. And then the Christopher, Yanko Pama ye be, Nan, your person at the doctor to trust on your money. 5 minutes in war. And then your person ye prophet ni fool. Also for one tis asem. Matisa commission let the menya me papa. A yadia head, and yet suffer back and I can. Hey, Abrofwa suffer baby. Why do you want to waste your time to go and see another man who is an image of God? Yeah. See, it is so simple for you to preach because the Bible says study to show thyself approved. Yeah. But it is never simple to prophesy. Sure. You must respect the prophets on the land. Yeah. And you're very important. A prophet. Hey. A telephone function between me say, the Bema Christianity are you so fortified and say you are having prophets. When it's time for you to listen to teachings, we are having our Papa Mensa Otabel, Papa Duncan Williams. Yeah. We are having a lot of preachers on the land. And when it's time for prophetic moves, empower demonstration, the condemned boys are there. With him. Legon for the piano, me penny, and I trade you for, and I trade you for. Adam Pio on Adam Pio Legon. Me Pio Legon. A quan make sure almost said there's something beyond knowledge. And you may be a musia, me momu who say, ya wadibu ha yensia, but it will surpass the rest of the knowledge. A quanum so. And when him said, "Ya me ko share Legon for no." Me ko tena say office say ya. What tena say pe na mama papa. And who are you say. And who are you say. Omu piano musu. Heat in jam. And me ko say Tenko Plaza we say he. Me ko tena say. And no some realize say na me to. Me say Urade ma ba ho. Nkwala no mu gi achinye bebrebe no. Omo na asa line no. Onko say o ja omo. That way is where the jaw, Mom, Omobomba who said, Mina Mafro. But Daddy, Wama, youth no, or more penya. Massa, yes, Cecilia won't, or more prophetic move, and I say. Gone at the day, so by ya, who both say, yes, and Uncle Force Shahon, and almost Shahon. Yeah, time, yes, shall say a shall come. Now, Coffas here, Moncato, meaning Moncato is Yanko Ponca Sacho, and I make a turn in the bed and wish I never say no credit. Me ko kata nanim na wo hifa na wo kra wo hia no na wo bisa say no kra no so aka na kosama ka say hey me kata nipa nanim na chese me ya azan no eti me kata obi anim ene yan kata obi anim mo se yan kata o mo anim ye ka manfi obi a na so mu free ha TV Joshua ho yan kata obi anim ada na ma anim de yamra me kata wanim na nsama me kanya no abi na TV Joshua ka kire nkofo eti yan kata obi anim na yamma the body of Christ. There is sanity in there when it comes to prophetic. Sure. Me makase, me mama me jina mama me yedede, me huna de. So say me boa, brabe encounter. We encounter sa dana. Na Bible say, abra na ni ama eye so nani huna de wie ye no. Owie wo bo na su. Wo ba ye ma we encounter power. Wo teto wie a na ya fa na akodware. Abusia ye me pesa me papa video bi ba na on home so kaka ene mefa line mefa course nti udi enso mefa call pa enti mentwa me ho seconds bi ne ye nhade ye ba ye beto ankomo ne so. Do you know that God has given you an assignment? Yes, Papa. I'm seeing you. Sit down. You can sit down. Jesus. I'm seeing you as an apostle. I receive in the name of Jesus Christ. That's how they call me. That's what they call you, but you are not responding to the call. You know that God will use a man to tell you what is ahead of you.
So whatever they are calling you is the mandate of Jehovah concerning your life. Why are they calling you apostle, 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 apostle? And yet you are not doing anything. See, there is a name that I'm seeing. I heard the name Dompai. Dompai, that's my surname. That's your surname. My surname, my father's name. That's your father's name. Do you know that family, Dompai family, there is an idol there? There is. And you are supposed to take all the family out of that idol. Hallelujah. If I mention voter this authority, I work there. You work there, no, but now I'm seeing you as you have retired or something. I will start in this January 25th, 22nd, January 22nd. Why am I seeing you around Techiman? That way I worked and went on retirement. I was in when they employed me, I was in Tamale, and they upgraded me and brought me to Techiman to manage the fleet. Thank you, Jesus. God said you are a good person and you have helped a lot of people. Papa. You have helped a lot of people. Papa, that's my heart desire. And your work has been recognized. So if you can remember, when you go to church, they will push you to go and sit as where the elders are sitting. Yes, Papa. So it's a sign. Yes, Papa. It's a sign that you have an assignment. You need to respond to that call. Yes, Papa. Respond to that call. Because tomorrow is never promised. Respond to the call. You have a lot to do for the Lord. You have a lot of people to convert. People are looking up to you. Do you remember this person? Because I'm seeing you standing and someone was calling you engineer. I don't know why the person was calling you engineer. That is my field. That's your field. That's my field. Okay. I did mechanical engineering. You did mechanical engineering. So aside that, you have a lot to do for the Lord. So right now that you have retired, you have a lot to do. Papa, it is never too late. Papa, when I go to Teshima, the desire to do the work of God entered me strongly. Then I started looking for Bible school in Teshima. Started looking for Bible school in Teshima. I said, do you remember Eric? I know one Eric is in Germany. Eric Martin Titia. Yeah. He was one of my drivers. Your drivers are working at that place. Yes. They all saw something in you. He died. They all saw something in you. Martin was a Voltarian. Exactly, Papa. He was from Amfuanga. Papa, it's Papa. Papa, you are seer. You are truly a seer. Yes. That's why he died. They sent him to. I went to the funeral. You went to the funeral in the Volta region. I went there. He was a driver at Volta River Authority. Yes, Papa. And was living at Techiman there. He's living there. Yes, Papa. And one Friday he took the disconnection team, went out and came. Thursday morning he died on his bed like that. He died. It was high blood pressure. Papa, perfect, 100%. Because he was that big and having Papa, that is it. belly. Yes, big, he's huge. And he was having grey deer. Yeah. Sakola man. Yeah. Papa, this is the one. Yes. That man was having diabetes and was having high blood pressure. He was having because he was having eye problems as well. Yes. And he'll be wearing some small spares. Exactly, small like this. Small like this, but yours is bigger than his. It was just small like this. Oh, that man died like that. So that man saw something in you. You know that he dreamt and saw you praying for him. So they were all recognizing you as a man of God at the workplace. There was a day they were going for interview.
Then 2 of the list, the junior staff, they came to me and said I should pray for them for their applications. So I took the application, they had there, just put it on a cardboard and I prayed. And I decreed and declared that even if they look for 2 people among the lot to employ, the 2 of them that are going to elevate to that position. They went for the interview, wrote the exams. They didn't know anything. They came and complained that in fact they didn't write well. People who were good, they knew they could pass. None of them got it. In the 2 of them, they got it. And they came back and they told me. Right now, they are senior staff. Wow. Another testimony, Papa. That was one of my key reasons I fasted before coming. That, Papa, help me establish my ministry. I'm under your grace. Then, this man was sick. He came to a funeral in Tichima, and he was vomiting blood. They took him to a hospital nearby our office, and that one of my driver's wife's brother. So I wanted to go to him. I said, no, let me go and read them. So when I entered the ward, I paid for him. And I said that, and using it as a point of contact, all those in this ward, tomorrow by this time, you'll be discharged. So the following day, they discharged him. Wow. They tested, they went and ran and came, they didn't see anything again, they discharged him. A lot of people saw you as a man of God at your workplace. Even Kofi Adu, if you remember Kofi Adu, maybe you are forgetting Kofi Adu. Adu Kofi. He is driving the Tamale area manager. Yes, they all saw you as a new person. They saw you so unique. They saw the God in you. But you are not accepting the call. Now you have retired. I will see to it. Yes, Papa. You become a pastor. Hallelujah. We say no 101. We no 101. Oh, okay. Winim. The SS church no. For the meantime, the SS church no. Omo to omo ho asene say. Deeper for. Entimi meye de me ye. Cry. Me so mentimi nko kire ne o deeper for church. Debi. Eso obi ane no office. Okay. Wo ko hospital aho. Yade bi o ha nipa kro no. Omo de ne ba na ehia se yesi won konkunu doctor 1-on-1. Because nipa ne ba wo ba no ofi na orane ofi na orane a enye dare anu anya. Yeah. Ya me kan watemase ye. Enti hospital bi ade no be ko bi ase doctor wo ho, se doctor ni ho. Omo ye ya no mo di nsu ase nipa no so because yare na da ne hu adi am ehunu se we die na eye no. Enye HIV eye dare a. Yeah. So dem pa kire no. Enti ehia se wo be kwa kohunu doctor 1-on-1. But yare bi wo ha wo nipa no betimi anante akotena ho wo se enioma bi ye mimu mi hase bibi wura mimu mintimi na menye wei enso mo check no hwe nipa dua no wote wona wo kasa na uhunu ne se hwe ha no eno de ye beka chese ko hunu doctor na ko hunu doctor wi na obusa wo eya ota titintesuo o se da bi no watwero eya no wanum ya onyino o se ai no watwero o wi o se monko ye lab. Yeah. Eti yakoko ye lab ni wie check wo jonso na o toilet wi a eno na ye behunu se wo yare no eye Ebola no wanya. Eh, tina Ebola na papa be ka chese. So dia me pa kire no. So dia me pa kire no. Eti doctor no if you are unable to discover you can recover. Yeah. Asemi si wo Bible nim.
eno mamu hunu ne se adinfo ye ho hia okay omo de akwala bi bre Yesu asuafo no Yesu asuafo no omo huru akwala no na akoto omo huru akwala no na akoto na we ye mia ne kon na omo yesasta yade ne nko ena akwala ne maame na wofo no fa akwala no ne ko Yesu ho nsi Yesu ye bai no wa ye busy na wo hwe nkofo enti ye de omo koma wa junior pastors na oma Christ bi still afekra na yade no kosoro Yesu ka asem bi o say ade we yade ban ne de eya kom chene ne de empaibo eyeda na Yesu hu ye what the prophetic eye no and di kodu nipa kro ne how because if you are unable to discover you can never recover shade bi esi wo David apenso wo ba ye ne ababa be wia na yire ne ma asesa ne japade nyina de ko asase kakraka yi won hunu se won fa Tema road won fa Dodowa road ana won fa Kumase ana me fa Cape Coast because on said the nim baby potin a akronfo ya eden afa ekwo no be hia prophet sure ekwonti okokko hwehwe wo dinfo no satam na nka me wo hwa nko ba be hwehwe me serious okokko du ho no na odinfo ni ho no watu kwan asem wo ka ye ne say then bring me the effort and wakofa wo dinfo na taade ye hyeye etu owura wo dinfo bi musrem ehwo na awurade a kire ne say fa ha na kwana wo konso GM so be dey wo beje that you nim say asema wo kan ya mama kai embere bi bisi wo office ana me pato monyi video we ma me because Jesus dey na oye na wana mu so ye bi ai mpacho de yen sha de because ha de me kai pa what na fi anka ne ba firi ne nsa on fa ni si akonye eden na ye wo ba no ena fedie wo bubu kra on ntimi nante ena doctor se munko ye de munko twa de munko twa CT scan na eno na etimi affect ne na ma ntimi nante ya bi enya normal No, in the name of Jesus Christ. Heaven's messenger sent from Obesa ko school no why what we say yami to me wa Robert Transi wow many cratete one say no mo de na ko hospital yeah we say kata na nimu a anko bi be ka say settings but asema ye kan ni school fo nyina anim ya yi na free school mu ade na ba fie amom de no ko hospital ha yesi mu nkotwa ni tirim okwa ha yesi mu nti ni tirim nyimfa nkwa hye machine mu okwa masa ade bi na Yesu kan was ade we ade ban ne de e ya komkyere ne mpaibo asore ma ne nti ase omo nti ase hunu se ye wo de edipafo ye ye wo de Assemblies of God for ye ye wo de Zion for ye ye wo de Dr. Ojaban so ye ade aye papa me nse wota be kire no mintimi kire saa Ewurade mfa maame na ade a me nso Ewurade be fa me so aye no no so ntumi nye because it's dimension yente sanwoma we are saying competition we are all making impact
I saw for penny for her. I had done your mommy the Stacy here. It's about the impact. I will cost rubber from Stacy a title, many papa. The abacha how a church was through. It is a magic Captain Bandy you had here. What power cost rubber from Ubedi Matama frame me fake men found. Make dear men me focus was upon a title, na Miano had. Because at least I'm able to make an impact for my own country. Sure. I saw the man in tears here. We are suffering so. Now we are deeper life suffer. Now what church for sure kwemu and church for cotton chain. Na chire I saw the man who is a what church cotton chain on be do ho yaw. Abusian patcho mo family line no ento so mame na ahwefo a ehye entimi emfrɛ mame. Hwɛ se wo bi ba manim. Wo baba bedu manim otena ase apem se ada no watu afri wo of afie. O say Jesus nam se ntokwa kakra bi asi. Ama mo si obi akobu ironing board. Wo say hey nam se ironing board nti watu afri wo of afie. Onim say wo of obeba next week Wednesday. Wo say minim nam se kan ho san ko fie ho. Omo kan cha wo of so watu afri fie ho. Wo fa asefo atifie onyina so wo fa opewa asem pa ade bi nti opewa asem wo aso sidiem. Nam se wa na wo so mama agya wo peke gas bi man wo se eyampa. It one who differently be say offer coach. Now so waka wo fa. Wo se hey. And I'm say kan ho san kwotena wo fa fie na next week Wednesday wo yedai oba. Na wo kwotena fie wo akire na abeti asem America na se. Sana ne wo fa free. Akwantu mu baba na wo ba ni nyina oba ba ye papers no de na tu kwan no makwa ye business bi wo ho na factory kura na wo ye adwuma wo mu no wa pa adwuma wo ho aman. Imagine say man kan che say won san kwotena fie ho a anka oboso won nam na bia wakwa abrofo asori bi today your life will never be the same and so still now the life is the same. Sometimes you will need a prophet. There is something beyond knowledge. So if you know the word it is good but mumma odifo ne kwan no so ye na dwuma yeah obi aye na dwuma awurade de adoma kyede amemma asofo bebre minini masofo bi wo ho a wo ba nanim a wo fa ne san to so obetiam in the name of Jesus wo wie pe yade bi ebetu afiru so ayede akọ ene wo sofo so a ontie mu nka ode ne sabeto so the laying of hands is also important ya wo sofo bi so wo ho a wo hwe nipa dodo no ontumi fa ne san to omu nyina so wo ye nipa Yesu kredu baabi no na afa wo pese omu nyina mfiri ne nkyɛnkɔ nti wo so omu nyina akoda mo so mbekɔ bi ana na papa no pe chance akoda enti sa wo hwɛ na se nipa ne dɔɔso a enkyerɛkyerɛ omo akyerɛ bɔne bi nkyerɛ omo sɛ eni kwan sa wo wɔ haw bi a wo mfa nkohunu wɔ difo na mo wo pese nipa no mfa nkohunu kɔnfo wo pese nipa no enkohunu kɔnfo ye wo issue bi wɔ hɔ a wo be here wo difo no one on one anu ti no si na Nicodemus ko e ko si Yesu say o chechafo pa de pa be na menya no menya dankwa na wo ka se wo bisa no asori wo musa no asori dem ho because na nipa no doso etu ya won kofo bi a they may see a prophet Nicodemus li safo ni nyina wo si eni kwan se o mo ba ma mehu yen asa sa wo kyerɛ na wo kan obrofo akɛse ne theology brofo akɛse na mo nte wo ho ase say by a prophet Israel was redeemed. Hello Zayo nyame Mpacho we nepe na interest to Mpacho je so mame otiase Zayo nyame otiase Mpacho udini baby a ofrefre Mpacho we follow church kasa free okay Mama, daddy, me pronounce am. Oh, that's it. Pacho ube TV alone, mama, why? That's all you daddy, me pronounce am ankasa. The son say, me shano, me dida, me shano sorry. Na say the ya, me anu to make at no, papa we the oil there. Me kiasi. Me am a person, me set me first that take you or that me am but and make it best clear. Friday omra Friday me te wo me hunhum sa branche we omra me te wo me hunhum sa branche no omra
na masturbation spirit bi be yere free ne system no mu Amen. e free wo fia ne nuoma be ko se tii e be je ne sem We are prophet. We are prophet. We are prophet. Jesus. Oh, your prophet. Erade ayi na mai. Friday when adoma chede Awurade de adom ye hwe se enne me ko lego hoi na abayo bi wabetra manim papa me tra na ya sama ma ye reset ya tra na me dem sa to no so me ba be botons nkonko se e mo tons bia ka kira ne se o mfa na na kwa me ntena ba bi na won sua ne book ai ne se wo free ha wo kwa manana kwa me ntena ba bi sua book one sua book na me chiw biem afa no hwe manim kwane na nakwa me wo se oya me boy kwane na nakwa wo se oya me boy na msi wei enya baifo na eye agidifo se wo hia prophet me memu ohunu se baifo bi ani ho baifo bi ani wo so tumi because dia wo ahonhon fi be hyehyɛ no me Awurade yi a kyerɛ me wa kyerɛ me atwa se anya mfa ho hwan ni beyie bi ani wo a wo betimi ahaw just say wo nji wo difo ni wan nji difo ani a ahonhomone beso ne yetia wo afi what you say ya na me say wo ka say wa asem yi e spiritual enya spiritual ni nyina say jai na kwa me akiri die me nka say jai no kra he's a good person but what making wo priority any concept basa wo busuafo atwie sika se bra besua de wo de be ma na ya wo first choice ma me adwene ko ye afo hwe si dem keka se papa mpa achaw nam se kan ho e ko na ko sua de imagine se when sham one on one ebede no ahunu se sa boy na wode na hye na kumamu a eno na disturb na disua if you downplay prophetic ministry, I'm telling you, you are doing it at your own risk. Once I brand the team say, "We are prophet, we are prophet." Who fear a ham? And I'm boss. Na monye nkomhye na Who obi age fear a ham brand here no? And I'm boss. Yeah. Once what? Oh Jesus, we are prophet. One no akasa ade na enforso na ma ne yes ade na wo wia no wo se dia werehwo na wo su sa ade na wo ye enso mani su sesi a the next minute when that demon sa hu fi no pe sa ne hu nsuo ni bi mu a obesan akoye I so timi be mu meja bomode na Friday bra sorry agidifo yi omo function mu tirimu say daddy mpacho me piki ye wa your office obi obetu anamo obebe biara ye be discuss private matter wo ho na eni no yakoka no aso dem yeah hello Zayo nyame hello Zayo nyame yes mpacho udini baby a o free mpacho the frame me as the what you make a free central to office okay mpacho yonkwe mpacho program na moya na pesa me baso mo ne pesa kakra fam okay and say ya hwe papa na le wo say me fa me nancy honda so me de na ye me papa me tiri di wo matum say me ni di sam de bia me sa program iti me ka ja to bia ende edifu samuni efise ne wonji edifu samuni wu ebra lebre ensoye nti takra metuna ka se papa nkoso na o ma no ande wa e family na onji na pa efise be hwe bebre na mabo ntimo pe se ya baba bi papa e wa dia fa so na wa lokiti yina Eradi shall bebre amen o ishrawo so etia kuya ya me ishrawo we kura wo frɛ no kura ne kwanye bie ne kwanye bia no na kwantu kwanye bia no wow de yemfa hye yetirimu sɛ adifo wo hɔ sɛ de be ya nipa ma behunu sɛ Jesus is the same today yesterday and forever yesu kɔ no hwɛ ne o ma bia wo yeye oso oba wa ware wo se me wa se ampa wa kan ye yese na no crowd bes ne kokoda eye rich view
hotel when you brand bi kura na wo use car say car number say oba no ahuri krei oba ni dimrika ko kronim or the information bi na koye but when him so oba ni share Kristo no o kire ne ba bi o mabosom dan sie o se bipo we so e na te gare no wo e ho ne ye som ekwa ne yetwa nkoko twa nwan Yesu say emre na ba na emre na wie duru se no kura gidifo on ba sum nyame ohunhum ne no kura mu afa tie me say na urade honhom ka kire me why you say oba dimrika wo se odifo bi a mehia no wa ka masu masama kire me na se ne Yesu se me kɔ na mugidi ni di a mo ba ye nuoma kese asene medie no na se me so me hia wo ba no na manko kan se de Yesu kan ne pepepe na mmom ka ma na tra wo se me medie ne yaduro ugidie wo fom daddy me pose wo ho na me fo bi mba hello Good evening. Zayo nyame Otiasio Pacho udini baby a ofefe Teshin. Okay. Pacho Prophet Ojaba is doing a great job, seriously. Okay. The thing is that now me pesa sunsunyamano. Okay. But one day me sorry no, the man is doing extremely well. Wow. And me before Ghanaians or Omunim the Omusu said there's a prophet in Ghana. Now it's too late. It's too late. May God bless Dr. Jaba. Amen. Thank you so much. Amen. Hey, na ya beji Kristo adi awie. Na bo hyansam na okan na enya adwuma. Then there's something wrong. Yeah. We your sofo. Na Kristo akase, se muji midini dia mo be ye nuoma kese asene midie. Yeah. Afi Kristo na hya nkom huru na teni o se ye de na hu midin wo se abra na wugina achi dua na se. Sometimes so be bi abrante agina na kubesi ho. Na wa wasapele. Eye de no hu se achi dua nie. That means the man can see beyond. Sure. It was some by your kese asene midie. And now we are all seeing you through the eyeballs of Jesus. Now what time baby aka say Kristo abenti. What the bro for no theology no. Actually members and say God is in you and therefore you are a prophet unto your life. Nipa no your prophet unto your life no. Ono akasa kra wo bre. Sure. Nyame nko kasa nsi ni so. Ebia say nipa obeso daye na de wo behu na de no ono no wote ha no nyame nyansam wa chicha office na mo bia otimi nkase munyina mo nkonko hye nkom but wo wonkofo bia wagye wo mo adie hunu say kofo we de they are available. Sure. And I am one of them. Yeah. Friday way onipa bia wo hwe me I was say won de won gye prophetic ministry ni wonye hunhum nyoma ni enye sunsum nyoma sum de yenka nko na mum eye hunhum nyame hunhum no ebebo adwuma Friday. Daddy me pick you. Hello. Oh, went me anyina so on Simon mama. Dear Emma doctrines bi wo ho a mete omo asene say adifo ne fa ebia bewurawura mu amo omo abuse sa office. Yeah. Obi betimi akọ one on one say consultation so akọ akọhunu sofo. Obedu ono na sofo no ekọ e na sofo ne kwakọ ye nuoma bone. Etime wo beba no oba panyin si ho. O twen. Wo dress nye obepam. Because who call the for anymore? Etwa se wo hunu ne say. Se wontimi hye maternity emfa nkọ night club dia enhye ayi short dress bi emfa modi fu anim na so be hye ebia night gone now they are there me pa chaw wo ba manimu a taatade ne wo ho se na e kire se wo kwa ko hu odi fu na fabra wo ba be du o watade na etia ma mi di fu no te wo be den obe pam because we want sanity in the body of Christ. Sure. To onipa bia oba onfan hye ni tirimu se oba ba be hia mature prophet ye konso ye mo beye because me beye no yaketua bia na me announcement ma no da bi o beye wa yaketua bi o na beye no kra no beye no kwa efiri he me ankasa nim se beye na ankasa no yaketua bi anunti me man attention me ankasa me ma won se asore ye mo beye da ye ho ye mo beye wo ho se hunhun fi ha obi a me hagi nipa no na ade na yera umpe we na apede hello
Oh. Zayo nyame. Hello. Zayo nyame. What's your sister? Pacho udini baby afef. Pacho me de Tapo Emmanuel me kasasra askabre. Okay. Oti region. Okay, yankwe. Yada ya papa Ojaba Ase. Sure. Prophet Ojaba Ase, doctor. Okay. Memory Nakupon na oyino amaye. Me ba ne chai upre ba ko no. Mahuna aduma pa away. Sisia me no ka sei de bia me ti se AS so. Me ko amani de bree mu. Abra me ba na nim no wan sheda nhyɛ me kom. Wa direction o ma me. Okay. Direction na o ma me no. Ma be hu nkyere no be bree. Wow. Sisia me no ka sei ba bia me wo ewa. Skembia ni mu me ba. Nti me stresse ye papa. One more time no me say be ya skabi baba me som kakra. Na me di me ni me kwala ababa be shen nsa. Say be ya papa betimi aboa ye yesu ya be den yesu ya ye nipa. Nyame aye wie, nyame wa ye wie. Abrante no obeba ye nyina ebehu no ha bi. Aye, because nyame de nyoma pa egu akwa mu di ama no. Won say sometimes no obi wo ha wo say me koy wan hyeda nhyɛ me nkom. Eya no mu wura free say me se kɔ na awurade aye wie na ade adanse beba no so kan kom hyɛ no mu. Enti eya no ma yie no wafrim. Na ya mu say na de na ya no mo ankasa omutimi ye editing bi. I don't know what you mean. Hello. Hello. Hello, madam. Zayo nyame. Ne. Mpacho udini baby a ofrefri. Pacho medini ya besa no tepi so a me kumase. Okay. Yankwe. No e pacho e de e kasa so dan kina go pon pa. Okay. Che wa yi papa de na maye. E ho ara me ba so le. E wo kumase ato so aputuja. Okay. Na no kwesi ada papa ma e ya afanchile, e ye ntina afanchile no. Okay. Ma me na asidan kina go pon se adansi a nkyene no ede ba no. Wow. Eni so pa. Me den da go so asese enema na hinten afa ka sefa nkyene ngu isuo. Na yenta bi hu ye ni. Ana so beti bi kre dwale a na de befa ko dwale. Na me bi dwale ya be di apanchele kilo. Enema yi ba no. Me den na go ase pa na me de se ja ka enya no. Na go na fa papa so no nyema. Amen. Amen. Eradi shao. Hey, akwanchira papa. Aya mususu nchira akwanchira. Hwe winim bibi. Odifu bia kuta akwanchire. Winim se nema no ka se bia. Odifu no e de ne nsa abesrasra ne ho. Yeah. No waye. Debi ye ni sa time no. Me say me ni sa time no. Me ka kire sister bi say ena wudu fie ukunu wo atade bi ya twere nim 50 ena American flag ebo akire nti flag na ebo na chi ene ya twere nim say 50 ne nsa na ye tia se ayete wo se yampa wotade ko gem misi ko yi sa atade no moamoa ni say tugu mo nchanse no so no ano no. Wow. Wo ya sa de ni wie pe on the south friend when adwumam hobi. Wow. Obi ochi company ka ya je ka na finisam 7 months what fie e na ne yire etoma ni bi. Wo mo atade se ma so chance so sa the next morning wo hu ya se ya friend wadwum se on sa me fa ne car. Wodu a enya ne car na dada ne ye de ma no. O ma sa ko yi company car muno ene ya sa de muno ma no. Na fe o tena ayi ka ayi mu ene wo ba ba pi ene o twa video no sa de bai. Na wo hweti de nani age enu ni wo di for so fa so. Hello. Hello. Zayo nyame. Otiase. Mpacho udini baby afefi. Mpacho midindi esido me kasa fipistia Western region. Okay, yankwe. I read it. Azam kaka me kache papa. Okay. Nyamishia papa. Amen. No yene kesi.
Amen. Well, me no me bi a me taba ho akra. Okay. Taba for my baba play in prince. Okay. By Shankan Yankopon, the man of the Bible. Papa, and Yaminan Papa, no, ya da agree. Amen. By Waka Adibaqua, we training say, the Radibe for Papa, so I am mammy. A quani baby, a quani baby, Nani Babano Hosono, no Wajina Airport, a quani baby. Ah, a Radiba Yaman. Papa, one Casa, Radiba Yaman. Radiba Yaman. You see, so because it's a brand and one hondo. Yeah, your percent and say you're quite another dimension. It's your Baba Bijina who say, yeah. Yet the answer 2 3 to say, yeah. Now, I feel Mabusa said, would a free baby? I say, I'm a free baby. I'm saying, I'm 10 minutes. Second person also for friend. That is sharing. Come to me, Kyle. The power also to our friend. That is sharing. Comes up, going to be the winning. You're fast and I be who Papa. And I'm funny. It's a Friday way. Friday way. I may you move off. I want to go for a leg off one. I want to go for a down. Ah, ubeti mi afre wati mi se nne nwosra na no wade. Enti yese mpanyifo bu baby say yese agro be yeda. Enti ya no pe Friday no pe. I started then the Friday dey be yehu. Friday. Ah, meja da so wa Friday. Friday. Friday be yehu. Akoya oni chada ye adwuma yi. Wa jinya me adi. Daddy obi aba me fa di mi ase. Wa jinya me adi. Hello. Hey. Momumra Friday. Zion nyame. Oh, Pacho udini baby a free. Pacho udini baby a free. Me your family get kwesi amwahini. Okay, yankwe. Me na 2 months me sa so back na me ka say na me ne me yire ya worry 27 years. Na ye me ye no ade no ma ye basa na no ye chebidi akwantre ye digidie ne ye hyesoro ebo mpae opere ye bedu fi na ye hyem ye hode wow me ne ka pre ye ba ye share hode within that month na on the 18th November power ya kwaye na kwaye bi ye hu baby sikari fi wow ba me man we sorry aje we sorry aje e wo emina e mini Jeje. Nyame ayya mame. Me de besitan so aba. Na me se nyame so be ye ono so aware 5 years ni. Ba me ne na be mama odo hu papa. E be tan so abebi. Na ye hu ye atutu. Ya be sha. Me juji. Ojaga me juji papa. Ya mi shra. Nyame so be ye. Amen. Adanse na no adio. Me se Friday. Asofu nti uko school bebe unim ampaye be dwabrofo. Hwe se onipa bi enya akwantuo na obi a wenya akwantuo na oba be ko no okwa akohwe ne passport yi se family ana okofa wo ba wo ne tie ena mo ba aputu eja okay otra se apenam se wa ware wo se me ware me ni obi nati nam se ma wuru sa wo passport ayira wo se anu ntina me baaye nipa kro sa me fa passport ne mra by exna passport me tu me hu and I'm say ayada na wo ne oba na one ne te no mokon ye ewo ayi ase wo se ai me ma me na wuye ene yakwa ayi no me sister bi wo se wone me sister bi anya issue bi me hwe si de okasa no ena me bufu ye me kra me tene me nsa bo no but eno de ya so bo awie na am say what wrong with abo no what catch ne say wutu kwan a when na ya dan when we was because of you until one convocational school was here yampa am so bad was so wani mo the kofre ne bra wo fre oba ne tena se apparent sister abranti ya sam wo catch o mire bi say wutu kwan a wani wawie anu tina ne passport na bedi ho papa was papa so me de be man na je so mi poni dua se okono wa nwade mi a hello hey masa prophetic ministry what obi a want prophetic ministry bia mi we send nipa ko issue daddy bi pick you hello hello Zion nyame
What's your down? But you would dinner baby are free. What's your family wants baby? Okay. Okay. It's very casual. Okay. Mehwɛ papa kyɛ na papa kɔmhyɛ ɔhyɛ amanfoɔ ne akwankyɛw de ma amanfoɔ no yɛ ana ano ɔden ɛboro so ano ɔden ɛboro so ɛfɛ kɛkɛ na papa de bi a mpɛ sɛ mebɔbɔ afɔre bi baa sika hand to mouth ɛbaa na sika ne ban to mouth ɛbaa na mede bi akɔ sɛ nkɔtɔ asase papa ɛsɛ nka asase ɛnha wo ho nkyerɛkyerɛ mu online Friday ɛdɛ yɛ ne mi Papa wo fie ha Madina abokobi ye fast kra dru honom bibi abeye fine erade benam ye papa so amade wo hwehwe ni nyina wo nsaka hello Zayo nyame odi ati mbacho udini baby afrefree From the Johnson, Pacho ma won so kakra ma me. From a zero, okay. And lady, Taklama can Mr. Papa said, one time, Mamma, or my spiritual father, the man what I did. Then we them be up, she would give me so far. And come, he's coming to the Papa. Catch Friday, Ombra. Friday, are you free direction? Will be yes, Yami Adoma. If you are there, and me, papa say you're free, or ya quantino di guaquam. It is said there were fun as our spiritual father, no. But I be when Friday. Maybe I be fine. A ready show. Hello. Zayo Nyame. Hello. Zayo Nyame. Pacho bomodi na low TV ne ma me ware. Pacho wo frepe na wo low TV na ma me se na be ya meti won kan yi. Daddy pacho ye nto ase. Anu ti omo function mutirim say without a prophet you will never attend any prophet. Prophet be to say Dr. Ojaba. Omo function mutirim edi for o ma animo. But sesi ano akwete said here fivefold ministry obi am pese odi ne lam. Obi ampese minim honhom fie ha omo nyame acheche obi a position di amano yes we ye teacher di ulemu evangelist di ulemu we ni lemu but say minim omanya honhom fie na aka mi hu ye obi di lemu mi di mi lemu akwasi ewu di ni lemu we di ni lemu obi di ni lemu fe mi tie mi nkonko bo obi ma mi be yie mi tie mi nkonko dware obi yire yes ye die lemu ye bo prophetic ministry ne said ye wurade honhom ahye ye dia boa Christopher me no ka say sia me wo program wo Angola me wo program wo Angola eti mi frimi mi mamu na me si Angola kra mo nka brofo ekwo yes Portuguese no mo ka wo so hwe ba bia makwa akoduru eti me kwa akoshe nkom e wo Portuguese fuo krom na makobo Portuguese fuo din na me baba be du ase baba be ka chem say e settings jamra we yare hello Zayo nyame oti ase dan pacho we dini baby a free pacho be certificate say fe ma me che pacho be papa bon pa ma me tunga krane na hunu pa o se dan ne na ya ho serempa ibo Already to me, and your more Jesus Christ. Want to two and almost baby. I am saying Eura on your farm mount. And you know, and I say, you couldn't answer why. Mikun. Wow. Now, why? Wow. Mikun. Berman or why? Oh, how much on in animal? What's on in animal? But you're TV, no, go to me, Yajuma, Jesus Christ, Yajuma, Jesus Christ, Yajuma. Ekwayimie mano wo Jesus Christ dimo ana me bompaye amen ade omde aye be me the same thing omde ye ne papa anka be ya anka mami ntu anamo na wo mra Friday onfa papa na picture mfa mra me nkira na de bi no nkonkoye oye awie papa de be de ne ho eyesa eni o ma ekeka ko no anu be ye nyan otu anamo Friday we ye onfa papa na picture no wo mra no be hunu say yes odi for wo man mommy I hope say what eradi shira
Ofre no kura wankase ni kunu ose ne na ye ne ya. Ba papa timi allocate say enya wo eye wo kunu. Mr. Friday be yan wo. Ejana no ade. Winim say me no kasa sesi ano. Obi frɛ but nipa kro no fra na akate. Ofra na akate. Opese wo fra na obaba be test ya dom no. Me one oba be fra kire se wo baabi sei but baabi obeka nya ho no wo. Nti ne ejai frɛ ne ya che. The state na be di ni wa abroad. Ana o frɛ so emo wa try oya omo pikin pe na akate omo pikin na wa ye na adwere se oba ba be frɛ o frɛ no wa ka kire ye se wo baabi different sei no wa san wa twantro bi no wa hwɛ se mebɔ mpa ya mana me twɛn. The state. Never pass them. No, so many film doctor daba. Me try no pa, me try. Because quiet beba. Me say na dey engosra ne so Friday dey be ye hu. Friday. Nice. Hello. Hello, madam. Zayo nyame. Zayo nyame. Pacho je so ma me otiase. Abadin kan ha. Amen. Pacho wudi ni baby a free. Hello. Pacho wu TV ni low ni ma me kra. Oh, me TV ho. Oh, okay. Ni our network. Pacho wudi ni baby a free. Hi, from Seven free Valentine. Okay. Yeah, what TV Joshua back we were Ghana. Okay. Ani papa. Okay. Nini mai na TV Joshua. Nini ko papa TV Joshua. Ya mi shirawo. Waso mpepepe. TV Joshua nwosra ne de o kan to me so amepe pa. Na pantan na mo network nye GSC po. O kan to me so amepe. Because adoma che de say na da ho wo man nim eya adwuma. Wa wo be convert no you get it. Yeah. Hello. Yeah, Daddy Pacho. Hello. Hello. Hello, good evening. Zayo nyame. What's your say? Pacho udini baby a. When I just my friend, my share that you were TV sister and my friend. My share that been to me my hot desk. Kasamu koye. They said that now my friend said that the country has to go back for service about to be really. Let me see that they play. But let me see the name. Me can't chance them go abroad so. Ewo Yesu Kristo di mo. Amen. Akudie biade njai. Afisa se na won sa ka dia wo hwehwe. Amen. Ewradi be yibo afo amonti kwa your passport why? Kai. Amen. Wa ye bi na babua why? Migusu mi kwa koye. Ai ka wo koye bi because won timi nya sa wo bom pa ye se ewradi di mi tu kwan aka mi po na so ni passport. Yes. Ade na wo akwanti on pa na ni passport. Me patrol me affluent for this month and you could jump me. And who koko ye bi? We ye bi we are family. Na fa beje mpa ebo wate. Daddy me that daddy ya me na me nya we ye na tie me. Afa yi adwendwe bi afri wutrim se wo nuanom ne wabusuafo ato atwene yi fri wutrim na awrade be mo ayeye wate. Me that daddy. Ekwa be bie. Amen. Baby, I will be started jogging and a Friday when them and you come shower phone. Brava vampire, the rather by the say, Amen. I want my ass to cross, Amen. Aye. We say, Nebusiane daho, and Aquete said, ye. Oso bema wemu na ye basa no oso wemu na ye basa na abusuani ehia chechire no ena wonya boafo bia nti omubu ni se woye sansani ena omayi ne ba ako ama no ena entokwa bia akwa ekofie hɔ a na ba beso ye no so etu wo hɔ a na onya the spirit of anxiety na aso wodi awerɛhoɔ na wonimu ana ye bibisa se waye late to abrabom to awu mpank wɔpɛ but eye curse no obi a curse no wonachi ye yisha kwa dwuma bo se free wɔpɛ no anu no be ye free. I started jogging. Hello. Hello. Zayo nyame. What you so? Pacho we need baby a free.
Mekasa fi ase ayɛ nsu. Okay. Yankwe. That's me sure that the na kuto nhyira no. Ame. Na ntata me ba obi na mekasa me mada de kyerɛ mafe. Ɔsɛ me so dae na obi akyɛ. Sino obi akyɛ ndɛn. Le line we free so. Mbacho bomode kasa. Friday omo fa daye omo fa sa ne omo ne. Wo ba asɔre pɛ, wo ba asɔre a wura gate ni mu a. Sɛ daye bi na waso na etete wa. No wa hyase na wo ka wo tirim. Wo ka wo tim sɛ daye we de onka ho asɛm, daye we de onka ho asɛm, daye we. Wutimi ka ne saa 7 times pɛ apeke. Wow. Etu wura mu pɛ no wa hyase na wo ka daye we de onka ho asɛm, daye we onka no nkyerɛ maseɛ, onka no nkyerɛ maseɛ. Wo expectation no it will be met. Okay. De ninya wura mu sɛ ya pɛ na ma hyase na me peke signals nko a. Daddy aduane a ye di ni nsu enu enu abi na adi a enu abi just be available. Hey, adom na no adi o. Awosofo no obi ti ni fie afre. Na ye shadow ko. Awo bi kika wo. Abrante na ono no na oye bank adwuma na no wada. But ye say nkom say adwuma be free unsa na abesresra de. Yeah. When him say or doubt it to where be and pass adwuma na finish say na was say aduane. Enti sometimes if you downplay prophetic office, you are doing it at your own risk. Hello. Zayo nyame. Mpacho udini baby a free. Mpacho me din bi nana bedu benya dunko akwemu hene. Okay. Nana pia. Me pacho me tia me papa ne na pamfo. Ame. Oh nana dunko aboko de. Pacho nyame adom papa me. Tia dunko afo nyina meba dunko anu ma ba be chia wai. Me pacho papa mate. Papa you from the here obeba bi. Oh, wona wo ba na ayefro ye kire ayefro ni nyansi ye no. Na ya kire de obeye made of honor. Guys. Oyo hine wo dunko ne baba be ware ye kire ne nneoma ebesi wa ayefro na se nyina e kire ya kire enwoma wo mo beto wa na confirm ma atiefo ene kan say oman no ye hia adehunufo na wo bebo bra wa bra odehunufo bi anka ho a ene wo bo bra na enye yi nti ye danyame ase se wa ma wo kwan na nyame fa wo so na ye mu bi no ma ye kura to me kura no ye di etumi to ho na ye bre ho ase se nyame fa wo so na tieti ya kwa mai anya sa ye beira de me kan so to fo yakopon o hira amen no ahemfo mpanyifo no ba ko o wa kan se mu edu wasi won na wo kuta tumi kro mo de o mutumi a na dunko agodu ni nyina omo nsam na she obi na di tumi ato na wa uchi o de bi ne ba no wa de ne twa se mi kobi na na bo mo de ansa wutie mi a mi wie pe na wa frɛ me na wa kyerɛ me date kro na afei yetimi atu ho anamo etwa se me baby me baba betena ho se pe na me ya spiritual best man abai fuori nyina mo beje aduane mo besan hello Zayo nyame mbacho jeso mame otiase Zayo nyame Epacho mejesu fe otiase decoder decoder papa decoder ye decode mistress nko ye decode mistress bidi o picture ko tu be screen obi hu ye ni bufu ye sa eni ni pa ko na em se ni o ma ha no o be ifo eni o ma ha no Pastor Michelle, your family blessing. Okay. Baby, how much in kaka? I say ni wo me ho. Anyone could be a new one ho ta. Me tiase. Tikeni kani breme. Oh, kawa. Per time pa wasem we private matter. Ni and this quantity will free shrine kese bi ho northern region. Per time no ombra me hia me 101 say. Ebe boa ne pa. Okuta ni monyam kese. Papa nie apami. Hey, Missy, I'm going there. Adios, I'm going on time, no, a lot is happening. A lot is happening.
serious serious the moment one kasa onam fofo a wo no mo nam kura ebe jealous na bia fa akira ko se wa kire waboafo ne kire se ani abawo eti ebasa ne pe etwase ye hwa de krunti ani abawo number 2 ye sen si wachi no wani mu kwan se de be ya wo sefo bia ntimi mebo nwuram ani oma wo ho etwase ye yema nyame ma o eti na no si ya hisa hinne mu Bible se we nipa kese woni wuranim o wani munyam ono so mpo na awrade nam gi si ya o so woni pai wo ye domerema ye ka so bi ye domerema otumi ne ho a na chese hwe hia no nanso wo yare kwata eti woni pa bi a wo hwe mi bia nanso be wo ho ba se won hia wodi fo abeka so ye okay o. There was a time a woman be and a media diabetes dia bi ni me ho e kwa pene e kwata machine ya de check by ya check ya ne de 1000 point something abro so ne de 1000 point something me pa ma cho me ntimi mfa course it is sometimes no ho obi o ha o ka so you okay just we share the state here na awrade akasa fa mu awrade kasa fa mu ho na obehu ni say sa wo ha wo no awa fa no say you normal enye normal minimum dia was say every year ne ba last born okoda hospital sure every year okoda hospital oh pa wenim sana wotu kwan wode ne ba no kokoja man bi ena man no ne akwala ne tena ya na ekire man ni tu kwan okọ Nigeria o man te man nka bi oh sa man ne ko asesa akwala ne ntade nyina sa ode ko etu okofa akwala ne free ono okofa akwala ne sa ne bag bi anka ho kopem se me refer ne se wo kai se wo de wo bayi kotena wadanfo bi nchen ekire wo tu free ho kura ko Nigeria wante ne ka bi wo kokofa akwala ne kwan wo koi wan fa ne bag wo se me koi na ne bag nsi ho enam se obi ayade ati akwala we se ye twe ne hu moja enu ti de bia mo ko boni moja na awe mo boni moja na awe ko ye we ene girl no wa ye panyi kura ko nursing school asema mi ka achepa o enu ti sometimes no wo back funny say wo ha bi wo na eye normal wo be hu say eye normal but wo hia wo difo wo hu na dia obemu hu say ade we say na de ban no de yesu ka kire ma amene say ade we na de ban ne de eye akom kire ne mpaibo enye hospital asem eye akom kire ne mpaibo it issues in life no there are some of the issues are it demand say ko hospital issue bi wo ho so a ehia hospital the here hospital me oba me ka twese ko hospital minimum nkofo bi a omo issue na hospital asem oba pe na ma kire ko ebi wa asem say doctor time da so wo so fa ha because me nya bibiduro na ma kire nkofo doctor time da so me chia wo na ma kire nkofo me say wo so de nkoto givers na nom givers eba den kona koto bi nom won so de ko peta bia won so ko pe ko aduru me kire nkofo bibre but the ne ye akom kine mpaibo hunhum nsam na magina hunhum tumi awrade de adom me na be solve problem na man eti trufo bebre ahemfo asojafo apolisifo efia ha omoba ha nipa bia ante ne ho asese enye de bia na obekọ na wakọ na ne sofo bia akọbọ mpa yesa na wunya no one on one edu ba bi no na Nicodemus hwehwe Kristo ensem di bi wo kwa hia se woni odifo ni nyankuta wudie one on one enu ti ye sponsorship yes sponsorship no wo free wo pem na se wo ba na se oba ba bebu TV adwuma meje na madawase because TV no enye Yesu bia afa ye bom pa ye ma wi ade awrade hyeme no na ma kire wo kwa na akoye wi a akire wo ba na ade naase na ye de eba wo mpe we na apeka ya moto meti hase echina no pase metenase na ma hwe sponsors wo mo mama TV agina so ama wo sister baby obeba beto me we dey ba last week we dey no ba aputroja oba aputroja fine e na oba asembe no ka kire ma fa yete egu akwa kama chese de na ode ba na nkasa no enya no kra na o hiti yo me hiti different chese enu kra is serious say de na ode ba won say sometimes won say ye ka ade a wuni mu anya nkom show enya di yo adi ye ni say meyi asem bi edi a wo kra wunim onya awe enu ne ye friend adi na de wunim no me san ka kire wa ete say de me ye photocopy sesa wo pesa wo som asene amadwuma de da bia metumi de bre wa pick number na e wa ase ne ba bia wo bia ba betwa advert kama pa ma na awrade nsa ebeba wadwuma nim so kama ohwe de we ye nem
I'm a Jimmy Duku name to my evergreen kama sana. Then in newness clothing. But then a mammy at Arisha kama pa will go check. Obey me a friend. I was 0249 1101. And the state he catch on. My dear pa in Tiabra. No only just stop because of Timmy when you fepa. Already in Shirani baby. Not only Nikasi. I who may we be a shame and Neduku boss in tin a wound. And I say, James exotic. James is who he nipa. It is a whoopee work and payer. Obey me a friend. I was 0244470228. James Bejo. Eradi Shrow. Friday. Yeah, channel. Ampere. Kai. If it doesn't break, it will crack. Aye, I don't know, bro. Also, what's he saying? Camera phone man. If it doesn't break, it will crack. Crack. The states. Yeah, channel. Yeah, we are doing Friday. Eradi Shrow. Me chame ma Mary. Bye bye.